Pe my friend wamaze waambia hii priazia akano made na wende za kwetia ele agote niki adewe embarrassed my friend kango tabie na priazia hii kwetia di lazima okasia nenge no witi na meko ni omukwata ni waile ila twita body language no umbi ivuka no kamukwata akana ugethe monela language yenyu special especially ala twakwata siana mwena siana be oluka with ya amwidumia outrightly nondo siana ni kwewa kumu manda luka yenyu special ugethe ni wizinga ni wa mwe na ukamukule umonde no thamba ona wizi maduka lange no thamba ni wa manyondo kwasi no wa managila o ikanoke wo monde kangu dragi with you thamba ni is already the language communication yenyu mwisene mwe nondo yondo na mukuli akiu no monde ni wa mukule ko ni wizi ondo wekata wa mwe ko andu ni meti ndugedele wita we no iwe ajo kila ni manita au mabika abandu ethia no wita sia kwambi yo no ayambi yo boy ka ayambi yo boy ka ona mometwe by the way megwa amwe ko akamwe bundizi one nukwe ona no time wa komete ndo mukomete mwe atheina ala mukomana ngwani mupita sia ona zengi ndo ukayo sia by the way ndo umeza inge makomete mundu ne kuoto kethe ungamie wa mukawe thia jamaa ungamire ndwitethi eza kwa mugethe maundu bekalio nesa akitolikile lakini pia nenda kwa hii kwa elangi bane twa hii aume pe language mwita mabita ilaizi muno kwa mundu mwa kunena munduume especially in the marriage context twa hii aume mabinda maingi mavuti awa kana makusa wenekela mene metho kwa ona no o bedroom chao pe unduto na kwa package ukethia ona ndo need kwetia wetetwe kwetwa mitoka one tuba bitiko maliteleto to ro no kwa package opa opu bedroom no kambe yo kukatu kubanga twendo tukulobu kumanite ukethia you wait jepu kwanza niwe ewe mesele yanyu kana mukomento na mwikina na omotinezi ori tinobo ukethia hii mwe mukita kidogo tena ngono nange mwene abenduka kubenzi ambingi na akaeka ikukia kindu kiri chaguna ni mwatangaze na wanengano nasi yezu ni mezi waenda huko na uyozuku akaeka yukia kulonge akulite ila mutisonga mana yede andwe na mondo bakubi unye wanginya ila wita ni woka na ni nomo nienda umanya wa kiucha one wanda kila mutizo no kila no ida baimondo bakubi wandu uitelezia first of all down there wanda kewe either no wau kana with the mundo no kweka masturbation nondo patundu unless we na thinongi patundu munduume utona kubika bandu aketa mbeu obana paitona kapevina unless with unless with the piano ni we ando la maizani lana mekuka muno ni mabika abantu sikauma mezi na matezi chambia kuma ibyo zindu ngi ibingawa ibya kwathimo yumo imwe lakini hizo ni effects ya chao si drugs hizo lakini una normal way patundu munduume utona eweka ukekwata unless ni wet dreams lakini patundu munduume utona aili ndio nukwela ungamie muno paitoneka unless mundu zunukweka masturbation na masturbation ni effect ko unailo muya embe yake afu wabika stage yesu kindukela kela hizi ni twana na ila we mupyo ikala na mukau ndukatwane no itia mukau musie okay lobi na kuni ndio twanie na wa mupyo no withina muno na wa na akikoya no jao no wakanite yu mwakanite inyonde lakini mweyote athanya ndo mwibasa athe batone katha no twanie ndo ipindera no matwana we methame abyo muno ikala na mukau for some time enjoy mpaka mubike bandu withie ni ondozune waoleka kidogo if you must separate lakini advice yako ni embe ni patoneka pio kwa vivyote munduume ekala nyina muka nina kwa toka na mtukisa nune na usungi kania suonde alatene na ukulya mashabiki ala mumbi atene na kwa tenia vamwe niende na utunga mubea we mwanya mada mwita wapeni na senga akasate vamana aende na uteleka Isaac mwenyewe kadhocha ite true word from the past kana akakwenyive ni utuma ona mume amwe kama ndo maseo
ona gutuma amotabia ona ma account make on the gundu wa thoia maplot ona atesi eta wa bro Isaac Munyaga Dhucho wa Westlands Nairobi ngombo ikidito agaza endinita konzi kilunguni mpaka muthia deresa mwono wa kinatwa kedega sana esetu ibamwe masito atieni evamanita origina Manchester girl ngethini kuungaliosia kitui West ngedi kumangaliosia kitui West masi kwa kulia newe mundumuka wi matheke emuyo muno waile ata nimeusungia James Mwindo garito base kedega sana yasiona gatu bamwe mitamboni ya Athiani Fm madam mwini witawarudhi sila yasi akamendoni kuita bebinya but language ya mwi niye wakia beta kasi motokweta nesa. Thank you so much madam. Ulongi ni shabiki tuide tuibamwe eta wa Joseph Kimanzi aiti unagetu neno ukwate ni vamwe I think aishuka akakuita nitakamba kuweta hivyo wiki dogo nondo wakendi mateta siaendi nyo yuni ukoma nina dhina kikiwa guvindi aka maile ejebyo na makatatokia akawa imana maukia especially other imwemeu isha kuunza luketi mase by the way kanongele nasi mimi culturally akapya ile kwetia lakini akalama da ile kwetia ni yetu no dwemo try but the moment you are married that guy is yours I mean when a freedom ya kumwete kila ukwenda ya kwetia as much as possible kukweta baba kwenda ni what I say the other day masi ona kamupe mwethukisha ba watu yai tuikanono masongia no malama inge twe the anaeni na ndo tofauti which we appreciate kwa kila to kwazia nati andu maikethia na nzoni cia kwetia ila wona amwathiba ya kanisa ni na une uduga ni mwane we license and actually license Yesu twene na license Yesu anewe munduume anengela sio enenge muka igwe license Yesu ndi just for a show license Yesu ndiko nekana you London University mewa you have the permission to do all that pertains wewe na permission yako mweti yako ikondo kwenda you andalame ukia akalame ukia nenda ni mutedia by the way saingi nyeno netasia nondo nezimenda mewe tweweta kana itwetasia ekayo ukia nizo mundo ngongoli wa masi ni wetasia ile yako iti ata ninge twase ti lazima kaja nenge ile yako sata saingi na twetasia tweka agwe yose ayo obatiga wa yose waba izya sa Bueno, oleza mwiteje wazime watumia bueno oleza mwiteje yuko anu mai kana na wia na kenja ma mtu azoma imongo no mbia ni mugerie Samuel Mutizo ni na ugeria weketheka no Mutizo Acha bikitu dia ndio kwa lakini yezitwa yake wao ni twakugethia Unduona mundu waguoka ukathi hata muno kana hata unatomesilia uone hata kwetu waku niwe yu mumemesilia ni alawe inamo umueto muone kana bena bata ungi lakini yangi utola kwa mwemi wale akuzizwa wambe wake lugambia kuona na kuambiza kuikundu kungi hapana you fees no you ayo with that no ambe no you mama tumbo to ni fees mbaya sana mitoyo ndizo ni ayikitanani kwa leo mkwata kana munene my friend ugazi yani wenda nza ku akaibundiza rudi sila ibundizi ikuitasia kuyose olongi asia nyenenda munduume oila niba kubikona na no katamaka nini atukwasongi then wanjenda mume usuni thina ai wonota wena thina nondo ikawaida ona kwa wiki twasi ando mekuigwa na nesa na mekuikana nyeneza mala ano atatu ni advisable isuni kwa wiki ando mekuikana nyone kana paza ni wiki no elodala ne you osue embwa ni mutwae ni wale kalande na mume makanena nondo tone kapena si no la munene muno utona thiatewe tino la munene kwithia maybe ndakwenda wakukua ndakuwa wande tawa ndetawa nondo sangi no with you tana pata lakini presentation ila wakwata maundu mako makabenduka kwa wizu no kwenda communication na
na kunana na mundu na muume ni kana withie maundu make ni mekata ni mabenduka nundu na kembwe iliu pia no to ndio muume ithina nundu sometimes pia kukwatiania na mundu muka utakwenda kwibina mundu ko no to ndio muume pia aithina no sio mekalendi manene ni kana withie makwatiania nesa no baigi ndo kithobu toenda no ithia ulawe nake wenda kwetiu ibathoko ndadike chalite 12 ndo wakavuite nzuka langa uyumba nje kuyumbania no bigabu kwita mundu sio no kwata bandolo lwa yani